lagu Mandarin. Beulah tong diuk ka ieu naon silakan. Oh berarti kudu bahasa Mandarin menurutnya. Iya, pada kok Bahasa aya Cina. lagu Mandarin ku bahasa Arab. Wo culing hente mai cengci. Hente cengci sam sim sim lagu simpak udah cincau. Ming yang tai. Masih cuma cicing wae atuh. Ari maneh ngomong naon? Apaan materi lagu Cina? Jadi MC lagi ku bahasa Cina. Heeh. Wo culing hente mai cengci. Teh bahasa Cina. Udah nyanyi cicing heula di dieu. Nah gitu. Hente cengci sam sim sim lagu simpak udah cincau. Pas sim sim teh sumbu lampu. Nya, Ai simpak udah cincau. bener. Dik saya tanyakeun ke tukang tulubukan itu. Apa nyamuk atuh?